uthanda ukuba nezitha emhlabeni izitha ezithanda ukuba nabantu awazi ukuthi ukwenzani ngoba ngaphela noma ishaya le ngoma isasa lekhansela ngikhona ukuthi sekukhona izitha ke manje ezidinga ile ngoma ngoba izitha ziyathanda ukuba nabantu mfowethu uyaphila basi hey ngiyaphila mntakama kunjani mfowethu ngabe ndiyamtshola uSimakade andifuna imbeke itshala mfowethu uyazi ngithathele lifutshana mntakama ngibingelele yes Eastern Cape ngibingelele nje iyonkana ngize ngiyongena eMatatiyela iphinde ngizobingelela abaphathi abaphathi abakhulu bomsakazo iphinde futhi ngilalela ngibingelela abaphulaphuli ngabe ngihlaba ngibukela abangilalele senajwayela ukubuka phela mina ko TV uyabona yefethu jonga andithi TVOM le TVOM vele obvious bakubuka awuvele bangibuka mfethu ngiyabingelela Nkosi yabashuthi mfethu mhlawumbe umuntu uyahalela ukuthi usiqale nje uzazisa ukuthi ngale nsizwa esetha nayo idabukaphi mfethu uyabona bakhuluma ngale nsizwa okokuqala ukhuluma ngokuthabisa ufana Dlamini Mkhankazi wecaphendla ukuba kuza betatazela basekwezeshe ngivele ngiphoza khuluma umsutha kwanje kungothi ngophoze vele umuntu akabonge mesiziwe mina ke msakazi igama ngosithabiso ngoba Dlamini yes ngokudabuka ngidabuka lapha neBhulwa emakhuzeni eKhilimoni awusuka madoda yeke ngidabuka khona yebo yes mfowethu ndithe namhlanje akhona see the voice of Matati Makane Donsi inkosi yabashuthi ke sohlala naye ehleleni ke sincole nayo nje ngoba ndiyayazi inkosi yabashuthi inawo amagalelo ekhona ngokumsebenzi wayo wenza nje ngoba sisho nje ba inkosi yabashuthi awusiqalele nje inkosi yabashuthi zine ezishutayo amafilimu a music video ushutani inkosi yabashuthi uyinkosi nje Yabe ngiyinkosi nje ngathatheni ubukhosi ngibona ku-M kungenanto okokuqala angisho ngithi njengalokhu ngikhuluma amakhosi ahlala wodwa ngeke uyifice inkosi ihlalele nephara nje eMatatiyela yabona amakhosi ahlala wodwa ngiyajabula ukuthi kwi-Voice of Matati ngingeniswe inkosi yabasasazi mina ke mangabe ngisho ke ngikhuluma ngisemlazi yaziwa mangisho ngithi uyinkosi unyakaza umhlaba ukuthi hayi ke inkosi yabaphulaphula yabasakazi bonke bama community radio nabasakazi basilalele ngisho ngikusho lokho labo baphethe nenduna zakhona mina ke kancinci nje ngakubethana emlonyeni silungise umcimbi walapha ekhaya mfowethu sekolhlobo silungise nje umcimbi omncane Akileboe wena Magokoza momamedi Khotso Letona la thuto e phameng Blade Nzimande o hlalositse ha polao ya sehlo ya moithuti a neng a ithuta dithuto tsa hae tsa ho qetela tsa molao University ya Fort Hare London e le ntho e bohloko Mokga wa agency province ya Eastern Cape o qollotse committee e tla etsa diphuputso tsa pelaelo le ditletlebo tseo mokga o di fumanang ho tswa makaleng a ona kaofela ka ditho tsa ona ho kgethweng ha bonkgetheng ba iketelang dikgetho tsa makgotla a metse tse tlang ka lehlakoreng le leng modulasetulo wa phethahatso wa komishene e ikemetseng ya dikgetho Terry Tselane o re lekgotla la molao wa motheo le ka nna la nka qeto e kgahlano le ho busetswa morao ha dikgetho tsa makgotla a metse tse tlang ke tla khutla ditaba di feletse ha ora ile 12 harampa motshiare Yeah, ijalo lonto kuthelile kunje 28 minutes left kubethe pha insimbi yeshumi lesibini sibonge pha ku Thabang Rankhoti ngokuthi asiphe amathole amankonyane nithina amathole Nkosi yabashuthi kwaZulu amanqampu yeah sithi ke umntwana wayo sithi amathole yes lapha kwaZulu Natal yes kakhulukazi
Makhosi. Yes. Mfowethu busabeka indaba yobukhosi ukuthi njengoba uyinkosi nje mhlambe ubukhosi wabuthatha buzificela usasilandisela nje. Okokuqala ngomunye wabashuthi abanzima la KwaZulu-Natal. Icacisa ukuthi abangehla mfowethu. Ngomunye wabashuthi abangehla, abafana abangephansi, insizwa zingehla. Uma ukuthi ababoni kanjani akhanje kuyoshuthwa, uzofika ihlangane khona kubonakala ukuthi ubani vela inkunzi yogaga njengamanje njengokusho umsakazi uthi ukhuluma nenkosi yabashuthi. Yes. Ngomunye wabashuthi abakhulu la KwaZulu-Natal. Uma ngaqala nje ngithi mina ngiqale nini ukushutha phela ngashonilanga kodwa ke uthe mangiqala ngaqala ukushutha ngamalokungana ngamafilimu. Yes. Sinamaningi la ekhaya. Yes. Amafilimu adumile. Yes. Yabikho ke lento yezinto za lokungana za senze amafilimu ngaleso sikhathi esaqala ngaso. Mawuthi akhumbula kahle amafilimu abethengwa phambilini, bethengwa amafilimu osala kutshelwa uThomas Oriti, abo Playboy, My Fair Family Troubles, wonke nje amazulu drama ukubala omla ngesikhathi sathola amafilimu kakhulu kuma DVD. Yes. Saqala lapho kwenza amafilimu. Yes. Sishuthela singenabo abaxhasi noma abantu esizothi bayiphila okuyibona abasithezela indlela yokuthi siye phambili. Right ke mangabe driver bamatekisi beshayela kangaka ingenxa yokuthi udriver mangabe eqala enikeza imoto uqala enikeza isikoro bese isikoro ukuthi abathi isikwazi ukushayela kahle ngoba hamba sifa yonke indlela le. Ngesikhathi sifa yonke indlela le abese thola indlela zokufunda ukuthi imoto mayifa ngizoyikhanda kanje agcine sekwazi ukuthi okay imoto mayinenkinga la ngisala. Yes. Abetathini ngitshela laba abashuthayo abacabanga ukuthi sebeyimakhosi lapha eMatatiyeli ukuthi ayikho inkosi eveqhamisa inkosi. Ubala uthi 1 uthi 2 ubale phansi 1 uthi 2 kanje kuthiwe 2 yabona. Nje ukuthi yabashutha ngiyawunqoba umsebenzi wakho kodwa beze bazi ukuthi baphethe la KwaZulu-Natal emndazi baphethe uThabiso kaDlamini inkosi yabo. Mfowethu yebo bengizothi ngike ngakubona mfowethu vela kumabona kude mfowethu ndingathi nje ku SABC mfowethu. Yes. Njengoba ngisho ngithi siqale senza amafilimu amamuvi amagama. Senza amafilimu aduma ethengiswa emgaqweni ingekho enye indlela kufanele ukuthi ehambe yebantu uzazise bekube uyaduma ngeke ukuthi uzipromote wena. Right ke sakwenza lokho silokho nje sihambisa ama-CDs ethu kubantu ama-DVDs abantu besupporta naseMatatiyela safika beseseka abantu nje zonke indawo kwafika la njengoba sidumile. Yes. Ngiyabona ukuthi laba bantu besho ukusiginqa bengekho kulezi zinto zabo TV online kodwa nje bemanda kuma khuluma ngathi bothitha asinabo tinotitha sinjalo sihlathi nje ngathi nje abashuthi laba bakhona abangona amakhosi waphela mina ngiyinkosi. Lapho ukuthi ngiyinkosi yaziwa nje ukuthi ngiyabela ngempela kwagcotshwa mina. Bale lapho ku-SABC 1 imangabe ukhangela ayiwasithola uyabona wafuna wabhala phansi ukuthi hayi sifuna uSithabiso Dlamini ke manje wabhalwa phansi amabheni kwaphinde kwaprintwa computer yabona satheleka siSithabiso Production. Hayi ngempela nikeza amaphansi kuzalo na kushada lapha noma kushada mamlapho noNkunzi kubumhlongo. Yangu mango wena lapha ngafike ngathi kumhlikihlekisa ngathi babamba ngamawashing yabona. Nisa yaphinda imbewu yathi fika nje yabithi ngoba thina sifuna ukugama ngeke kuze kube kusho ukuthi sifika siqhamuke sesiqhamuka besiphinde size labantu bakhona la emlazi bezokunxenxela abantu nakhona futhi ngaphinde ngabiza kodwa ayibana enza lokho dume ngabo ngakwenza bajabula futhi abantu. Bese
hayi yabona i-Durban General ukuthi ngeke phela isesengidala umuntu uphethe iqhinga yabona usefana nje sengifana njengemeya yes hayi ngaphinde ngathola amalokhungana kodwa hayi ubambe khona namanje futhi noma ngicacise konke ukuthi ngibheke kuphi ke manje abantu esengibashuthile nje ngikho abashuthi angishuthi nje ingcwabo yes education yes ama commercial cooperative videos yebo angishutanga nje imicimbi kuhlatshwa ibhokwe kwesongozana upenisiya eZulu-Natal ngashutha ukuphinya waZulu-Natal sihlezi ukwazi ngaphinde ngayoshutha nje nesilo isakhotama samaZulu sikhona ku YouTube channel lapho sine family function khona yala Mesiki ESG yaphinde futhi yathatha isithombe ishuthe osazwayo abakhulu abaningi abaculi bamaskandi osafale khansela bahuphe ngizwe ngoba oshuthayo kwizidumo ngoba namanje ngikhuluma nosazwayo oyinkosi abasakazi ama-committees ethu ungakuthandi lokho afade rate yeah mfowethu into endifuna siyikhobele kakhulu kodwa ngihalela sike sibanike nengoma abaphulaphula ngoba uhlelo lwethu mfowethu yes hayi lwethu impela futhi akuyena ke ezobenza ukuthi banyakaze lapha ekhona ngoba asikwazi ukukhuluma nje sikhulume nabantu abazimuphu nje belele asibalike ingoma zabanika insizwa abantu usikwethu uthi ngazabalaza mfowethu angithi yazabalaza lesizwa kunzima ishibilika kodwa ke hayi yazabalaza njengoba nawe nje wazabalaza mfowethu wazabalaza mina ngazi kanika ukukhosi-ke bekhona abantu abanye bathi bamakhosana nkosi yami bayapatanisa shade njengoba mfowethu sisanqobela nosithabiso bantu bakwethu kodwa masinike nengoma yabashuthi nje namhlanje senikwazi ukuncola nenkosi yabashuthi nje sincola singamakhosi ngazabalaza mfowethu yazabalaza ngoba amakhosi awakhulumi nombani bathatha konakele the voice of Mathatha imphulaphula kunjalo sisemadlelweni nalapho khona sijela umculo amaskandi namhlanje siphethe inkosi yabashuthi insizwa abathu sithabiso omfwadlamini phansi ebhulwa eKZN kweselembe leqamalembe ngokukhalipha utekula abafazi bakwamgabi ebatekula behlezi emlovini ushaka lo kunjalo mfowethu inkunzi yangempela leyana eyayikhogela nje engazathi nomkhondo uma ngabe unenkinga ikuze emakhaleni ukuthi lo unenkinga bese ibhokoda ngawo umkhondo ngoba isibotho uyivaka yona inkosi useless awunadala utho mfowethu yenkosi yabashuthi njengoba mfethu usixele ba washuta ithwasa lekhansela ngibona kwenye ifilimu ekutha nalo na ku music video ezinye ingoma ndiyazi ba usebenzile kakhulu nalo ndiyahalela ukusixeba kubaleka ntoni ukhobisela amaciko kaMaskandi ngoba amaciko kaMaskandi khona amaciko avela gqibela ngokukhipha ialbum mfethu kuphela angasayo ukwenza umusic video khawusixelele nje ngokubaleka kokwenza umusic video xa uliciko oqala nje umuntu kuze dume fanele siqale simazi ukuthi nangu simbone ukuthi wenze ikhathi ekhanda okanye into engaqondakali iflag laseGerman awundi nongayazi nje fanele siqale sikubone ezithombeni ukuze sikwazi nokukhomba emphakathini ukuthi la simkhombe esicukwini esedakiwe edako utshalo abamahalo kade sidudwa simkhombe sithi nange angabe ufunda kufanele utholakale kwivideo eyenziwe ya professional yes igama elikhulu lelo elichaza ukuthi ivideo esezingeni ezokwazi ukuthi ihlale iminyaka ngoba ingoma abatholi bakhipha manje mhlawumbe khona umculo sestudio o recording ingoma ezoshwanisa unyaka ingoma zenziwa njalo ayikho into etheni ese-interesting ngengoma kodwa into ebalulekile ukuthi umuntu athi mangabe ekhipha ebe no-music video omuhle uyabona mangabe sikhuluma ngedamanti kukhona insizwa wakho edamanti umgubeni yes engumeni wa-activities
azi ukuthi kule sicwecwe kune DVD kuzumazi kumkhombo singanga umgqomeni ngoba akuyena wonke umuntu oyakhebe nenhlanhla ukuthi efika nje sebebizwa ka festival. Yes. Abantu ababizwa ku festival noma abantu ababanenhlanhla ukuthi esekhipha manje ebesedlala emsakazweni. Kodwa ivideo wonke umuntu uba nethuba lokuyibona kanjani na ukuqala nje uyashuthwa uyayiculela siyabona. Emva kwaloko kuma TV station uyafakwa kuma digital platform izinto za online njengabo YouTube, Amazon nazo zonke lezo zinto. Ngesikhathi abantu special ama-video ababhali ukuthi bantwana babani bavele nje bathi babone nayo ivideo iyayiphoqaphela kaMaskandi bese bebona ukuthi ubani lo. Igama kuyabhala kubhalwe phansi ukuthi umculi wakwabani yabona. Ivideo ubani bese uhamba ikuveza usina isho ukuthi lo umculi owakupha esenkethe. Ngaleso sikhathi abantu babeyithanda ivideo yakho yenziwe kahle. Enza show bona bakucelela kuma SABC radio station ibona bakucelela kuma Gogoza ukuthi maGogoza ufuna nibenzizwa nithola abasakazi bayakwazi ukwenza lokuthi bekufune uhlele ekhaya kodwa ngenxa yokuthi wenze ivideo Yes. Mfowethu yebo yabakhuthaza abaculi ukuthi abawenza amavideo even abaculi basabanga ukuthi uma bekhokhela istudio bekhosa ingoma bekhipha imali enkulu mhlambe uyi-record studio 10,000 bese bathi yona mali right kakhulu. Ivideo ibiza ngempela ngoba ivideo iphethe ingoma iphethe isithombe sakho sibhala amagama akho futhi ivideo ezohlala iminyaka namanje bawuthi futhi umfazi omnyama umazi uluhlu very fresh umfazi omnyama uyambona kwakuyinto yayinjena ngokwekade kodwa ingoma wazi ngoba kunama-filters othuthuni uyithethi ivoice yakhe uyahlangana nomuntu akuvebhesa kodwa uma ngabe ecule engomeni anivele ikathi kanti ivideo Yes. Mfowethu siyazi sekhona nama-channel asewedlala wona umculo wethu kaMaskandi ningabala o1KZN TV afumaneka ku DStv khona noMpuma Kapa TV zininzi mfowethu ama-channel Soweto TV ama-channel lawo akwazi ukuthi adlale umculo wesintu. So njengoba uyibeka mfowethu uyicacisa ukuthi umculo ubalekile ukuthi iartist lenze music video quality ngoba kwawona lama TV swabalawo mfowethu awona udlala into ayibonayo na ukuthi izawehlisela ababukeli ngoba nabo bafuna into equality. Besikhathi ukufika le video into kokuqala ivideo yakho uma uyihambisa ku TV iyabukwa. Uthi ibizwe libonakala ukuthi lo kunesanda senkosi abashulike la. Isiphakathi bese ayikanye ivideo nawo isidakile besicela ukwenze ngoba sizokudlala njalo ubona abaculi bebalisa uhlangane naye emakethe ethi maGogoza mina udlala abaculi ababodwa kudlala abaculi ababodwa kudlala abaculi ababodwa banequality kunawe wena unayo equality uphefiki mfuthu Ndiyadlala ukuzala uthi sibhoke singapi mfethu sigijima kumnandi kudelile mfethu sihleli siyathithiyela nsizwa yakithi. Ayikhale mfethu. Ngafika lembetheni